malo mo lere pe malo tau mau ki ahoni. Ko aho tau noa no tisema wafi wataha pe aku tatali rei ki moto ke ku proklama fi unu ko ula ki ahoni. Ko tau fi unu ko ula ki ahoni te tala noa ki he tangata tāwariwari ilo pe me i tari ko Leonardo di Piero da Vinci. Na ilo ko Leonardo da Vinci. Na tupu hoke pe a Leonardo di Piero da Vinci i Florence i Itali i he tāwhani maua. Pe toki pe kia ki he tāni matahiwa. Ko Leonardo di Piero da Vinci na ilo ai ko Italian polymath of the high Renaissance. Kana to yo ngongo ai tangata e ko ni ko uhi ko ne ngo ta vari ilo na ilo ko Mona Lisa pe mo Last Supper. Tama fafa osi. Pe ko ta vari ko Leonardo di Piero da Vinci ai Last Supper pe ko tama fafa osi. Na ia ia ngahi u mysteries. Piko ngahi u misteri na fufu i he fu ta vari ko ni. Pe ona to whare ko ki te mahino ange. Na ia ngahi u mooni ia. Mo ngahi u uhinga ia. Na uhinga kia ia ta vari ko ni. A Last Supper. Na tau mafa si. Pena whakahoko rewa whiwhine i tari pe ko Sabrina Swartz Sakalicia. Ha whakatotolo ke ngai u misteri ko ni. Pea ma urewa Swartz Sakalicia ngai u mooni ko ni mo ngai u whakaukau ko ni pe me he Last Supper. Ula ki pe Swartz Sakalicia ko taha ngai u misteri o fufu he tā vari ko ni i he Last Supper pe ko ta mawha au si. Ko whakakaukau a Leonardo di Piero da Vinci. Ko mamani au hai ahuataha maasi. Ta uwhaafi na ono. Na toi hanga Swartz Sakalicia o whakaonga e ngai u astrological code of the painting. Kene sivi aki ai whakatata ko ni piko tā vari ko ni. Pena ma urewa Swartz Sakalicia pe mo fu i whakaukau piko fu i misteri ko ni. Koe tuanga koe nima ka apostolo i he tā vari ko ni. Mo tuanga ho nau mā i he te pire. Ka pau hoko nau tolo ma uai ngai u musical notation. Pe koe tuanga whasi. Pena ngā urewa Swartz Sakalicia ki hono hoko ngai u connection ko ni pe koe ngai u astrological code ko ni. O maua e tuunga whasi. I he fo i tuanga o ngahi nima koe kau apostolo. Mo e nau mā. Pea koe astrological fact whamui na mau Swartz Sakalicia. Koe tā vari ko ni ka pate tau whakatoka ngai. O ku wahe Leonardo e kau apostolo ki he klupu lalahi wha. Pea koe klupu wha koe au ne talamai a ngahi u astrological pe ngahi u astrophysiological fact o mamani o ku wahe ke kona lahe wha.
ko nga lala he wha ko ia o ia i mo e wha i tau lala he wha. Ko spring, summer, autumn, pa mo winter. Pena ia i mo ngai u kouti mahu i ngai na e mau e suot sakalitia. Ka koulo tope ke tau pira te pe mu e ngai u whakau koea ki he whiawhin. Kau tok whenga ke wata ngai u proklama make ke ngai u whakau ka kato o e tā koni. Whakamore pe mo haa tau la eiki po mo haa whaiwhikau. Kai ko ha whakawhipaki ni e pe ko ha whakauhinga i ai whakatātā koni ki whakawhipaki pe mo e tau tui whakaristiane. Ko sio tau ataani na pe ni mo o mai ngai u ilo whekau ak pe mo e tā mahu inga koni. Leonardo di Piero da Vinci o Itali. Wau ke manako ke ngahi tāna o wat pe proklama ko ni. Pe tuk whakamore o subscribe mai. Revireva e whetapa. O whātu.